le so na mo mai la email ia ona o members o male utos e mo mai le email fa ilo mai ya i matou ia le aso le annual general meeting fa ele fono fa tausanga o le aso la le na amata i le tai au le malu le na fa pe mai ai e se 0.95 million ia le vaenga ua faasafua i members o Mali ale UTOS o members ai sa 5 mona tupu ai ina ua ia le fofuanga al fainga malo o le faatupeina o le tatou valele ai faawala i le teunga tupe le UTOS o lea ua skyrocket ai lunga i le ono afe balu se lau 5 tangata wa telelo na whaapoponga o le mea fo mana ia le wa amai nei le AGM lea o whaailoa mai ai o le wa mawhai o na whai ai fo ini teo ngā tupe e kalesia la o le talavou o le o ngā sosa maftanga tina o le au whai pese you know o le mana ia ma o le wa iloa ai o le tala tupe atoa na ausia se 4 miliona. That's, you know, it's a huge amount. Ai fuafua la i vaalele ia la ai ele finangalo le malo fai. Se 4 miliona le nei ai ngā le ono afe tangata ia iai. Ai le imasi i mai le fai ngā malanga le minsta ma le au fai ngā lenga. E asiasi mai fafo. Ma fa mamla mau ili le tūlanga o le listalaino tangata I lalo le UTOS. Can you imagine? It's going to be huge, going to be more. Le tūlanga iei, le mana iei le whaamanino ngā mai. Wa le taimile nei, o le eta I lusfulu 5 I le unite, lusfulu 5 unite. But, o le mea lau whaatapula 5 se lau e mawhaina mata I lau share I te tono le UTOS. But e le patapula aina aila ina. A whaila vai e te ngafa tau li maina le afe lua afe pefia. The more the merrier. Ma wala la fo tau ngā tupe. O le whamani mai le nā o le tatou UTOS. O le tino tupe le nā ua I tono le UTOS. Ua lele pe o to New Zealand mata mai ai. E pe langatu le tamaita I Minister tupe manisi o lau malanga. Ya mata mai lai auto New Zealand ia nei Australia o mai Hawaii ia pi o matu e fai mai ko sa ai ia tulanga na ia e fua lava le la tau plan le mai malato e fua I la tau asiasinga ona fatatau taimi o fono le al parlamene Moafanua leo declare nisi o la to ele langoina finga malo ele maumawina ala tutupe ele maumawina ele faya ni ala tu la wala tu role se senga donation male foi male investment ai o lunga la ba wale sa o le loto man mafofa le la femela tu tala o la to ia ele langoina le malo ele langoina foi la ia se investment mo valele las finga Ola wat stella fa as an example. Ja. Ono ana nafi foi. Le ta fono ai I apita I sa le longa. Ja. Ia le pinga malo le fionga le pandemia ma le kapeneta ma minsta foi ma la to komiti fa foi o le ono fa vai. Le lana fa ani manino e le fionga le pandemia. O le o tato o mai o tau nei lango inga whainga malo. A le fo iai ma o tau sa tau le lango inga whainga malo. A le o tau whaatasi mai ono o tau fia maua whamanianga. Te o whaatetinga na. O le tala whaate Tuilaepa. O le poloketi nei o le miliona. E le o se poloketi mo se lanu, mo se vaenga whai. O le poloketi mo Samoa Faasoa manuia ia Samoa atoa. E se le one track mind o tangata whai mai ele lang so be it. Ele whape ala tau le langoina.
ona le whātaunuu i nai lea. O le ua maua mai whaamau ngai Samoa i le fionga Minstau tupe. Wai ai tangata mai Faafetai, sfuru lima afe le lato shea lawa put in. Ele whaapela a le mumusu ai lato, ona le taunuu i nai la i o le malele. Le wana nakita o whaalonglongo ai le whaatanoanga le. Le fionga tamaita Minstau tupe, e momoli whaalawi loa i mamalu le atunuu. Le mea lofa le whapasene, le la atuwhatuwhaina i le au whaisauwhanga nupi wha. Le la sa whai e sa tuwhesidi ai fwoi la tipi au tanga vaia i mea la le tau le wānele. Alo wai manai le manino o le whaamamalamanga le fionga tamaita Minsta. Vaenga ta itasi uma sa tali manino fia mai fwoi tangata o lai a mai sa o le tūlanga le bloketi. Ai toi whaai o le whesidi whabalea a tipi au tanga vaena whai. Ai whawhewhela a watu la ulima se lau ai watu ngau. Ai watu, ia le la tau le ngau ele i whaatinoina le vaenga. Wa sa mana ia i o le tali le fionga tamaita Minsta. Au tanga ia. O le a e le itu i te le vai le itu. Ia, nga. O i la tau te le fia langoina po le po kalame le nei. Le blokete le whainga malo le maanele. Awale, mai fole taimi whaanwara sa vili ma te le fole tau tala ia. A whaitau te le langolangoina. So be it. That's your choice. O lau oea i ata tau le nā. Ai ta ia mai o e la tau te fia langolangoina. Which is, yes, o le mea o le leo le atina ino Samoa. Mana ia, pe Moafanua o le pe o wha mai le nā le ua maua temi nei. O wha mai wha vāng wha uwhai. Pe o latou o lesi vāng. Mai latou e langolangoina le vāenga ma le vāenga. Ua pe ua tami nei te le vāina. Le tuainga ma whauwhaunga wha vadvalea lea. O lea. O le va ai po fia tonu le tue au ia na au pongi sa la vale o le santa. Pe po yo po la foi le toinga e te tama tilo. O mea i tau fai atu e le mo se vaenga fa ufai. O le mea manui ai Samoa atoa. A pio fa mai na le utu la mai ni. Au i tonu la tau taket i e tatu kala noa. Na so fininga. Moni e tanga e fala i Tuilaepa ha. E peo na whai atu, e leo se mea mo se vaenga wha uwhai, po se lango ai pea, o le manuia pa sa fua ia Samoa atua. Whate ta inga la, a whai neila i la tau ia le tau whai mai mata te e le fia iai la tau te le langolangoina. Ia, sau, o le tau ai atu tau le na, a mātou nei le langolangoina. Aluai ua polo keti, ua polo fiti, ua le leile, le alunga o le maalele. Ai tupu se me se alo se o tou. E mana o mia el sosoni al malo i medivac mai New Zealand. O fea tau te tamo mo e iai. O fea tau te tamo mo e iai. Tau te leo ia Tuilaepa walanga le se seinga Tuilaepa i tono le mea nei. A o ai tau iei, tau te o i le whainga malo. Mela le whea tuai, a wale mawa ai le teimi le nei. Ona ia nofo tangata ma mai se le blokete le nei. E lewa fai mai Tuilaepa e a mama o le pola motu mai tua le tupu le bevesi. Tupu ai le mautono tangata Samoa ha. Le ala wo mai nei fai Tuilaepa fa mai le ai manatua. Le fo wo ai tu malo wala la ye toi ina ne Tuilaepa. Ai ele saula Tuilaepa ma le mea e se tupe po se me e wha le lei le tu malo. O le whainga malo le tu lai. O a lato tau ma whainga polo keti o le atina e ina o Samoa atua. Ina ia manuia umasa tangatanu o Samoa. O ina ta tau na titilo e a lal me le whai. Ua o muli ta ila vai me mana o i Tuilaepa. At the end of the day, Tuilaepa is not going to finance mea mana o mea lo i tu malo. Mea e wha le lei ai lo i tu malo. Mana tuafon. A whapea nei e te malo se tupetele se miliona se raffle. Yeah. O ia inga conditions. Ina ia whatau nuu
wa ia inga ia ina ia mawhai ai o na release atu tupi tono lau account. Pei whalau la ia inga o poloketi le ia nei. O lo ia ia namatau, ia guidelines. Olea, o le poloketi o le namatau o le whainga malo, a le fast. E le whapela e tinga inga le whainga malo e tapena le ano whale o le whainga o le poloketi nei. Ai e mai Tuilaepa ma le siwanga mai tau whaile me mana o i lato. Me ai, e follow lava i conditions mai a inga. Ei whala le poloketi lea le ia nei o le atina ina leo le mai o vale le atunu a. Ina ia le lei ma tina le lei le atunu. Le lei tamau a inga ma le alu lumo Samoa. Ai anua nei la, ai ma i sesio tau walo. O le talala. O fea tau te tā momo e su e se sosoani ina ia momoli mai fafo a wani tong fitinga. E te toe i u lava i te tono al malo. Wa o la tau le tu lai mai. O la tau fo le wha te puina le poloketi nei. Peo le mea na Moafanua le leia o ngā ilta tō elena o taua. O savea. Asi atama le ataua. Le atau savea. O na tu uma, na tu tatu po kalame aisia. O le to ina lea, malana vai. Ele o yeise na una uta inga ia manuia la tunu. Le aisia la to mafufonga ina ia tam fai. Paua leo no falo no foi nei po kalame le seri ina ia stadia ma le lilo fontoia na nei. O kasele o se ele o yeise tam fele le fatu manatu le malo. Ana faleanga lapa. Io na tam fai o le lato melo o lo fai nei tam fai e sui le fa longo le tnu e sui le fa longo tata e se vai le nei valele o se me sili o na taua mo le tnu ato ai le na tan samo foi malangai e o tu foi le vai o tourists Io ele na Samoa. Au le lava I vai lai tala fe mai ma tu te le langorongia ma to mai le fai fo nya ma to tupe to le ala ta te mana malama Moafanua o la vetala e sa no Tuilaepa. A fa songa mai foi fontoi ma malanga u po olia. E le fa pe a to le langoina o na mutai le I tam whainga malo. Wa leva na tapena whainga malo sa ili uma. They did a feasibility study sa ili umanga luenga ina ia whaatino nita opung nei. o pe o lea o le latu tala lea e pi e whaavai loto tangata Samoa le atu ia Atawem. ma me wha malosi au tau io e o tatu te tu malosi e ia langa isia e leo mai tangata ni e tau mawhai se mea e te mai prove ia Samoa o la tu mwhaia me ai leo le vaenga le malo e le se ngai le leila O le leanga I Tuilaepa. Poto yo fontoe alo e sawe whai tua. yes Ai a awi tono palimeni. Ele mwhai no ngalu ia la me leina le whai sa tono palimeni o ngamanak. no both of them na tau umalava ai sia langa e oki ko kongo fongo e vai manatu e oki mangatu kongo fongo e le ele pau ale me sa lo toia la tu fai o fa foi me papea ao se upu tono le mauta la tu ai sia langa e outplay tono e le malo ia mafofonga manangan Mai mantua foi. O whenga malo le nei. Sa whai le leia lato research feasibility studies whai su enga o mea uma nei. E le I whaapena na o atua tu le monge se tu lou ina wa whaapea mai pai ia whai se vale e le whaapena na whai. E ta pena le lei mai a ea ina ia manino ma o a uma au lape o ani me wha le leia. Mela nai len whai ena no atu tono palmene siringia wa tu sa o mai lava ia I le fionga le palemia le mean style tupe mai lato uma ta penanga ma meo lo fai ai mana ia yo lato vele fai le mai e fai tua ia wa na o mai la ia fa ta wema fai ia tala ina ia fa se nai ma fo fa o tangata o al me monia Moafanua peile amatanga o tula I mai peisa fi tono fono wala la sailo la tu manatu
la tu te dominate nga ia le fast le fatu le tono le fono one o le to sao so la tu o matua i o matua dominate la va e mafofonga o le malolo ini ele to awala tu le paton ele na sa foi le si fatata no nga Tuilaepa na faasea mai ina ua faangale utos fa pe mai la me la faangale utos na lenga o le mafu anga na faile utos fatatau mo e lava tupe o fi pisimisi o ina tau mai ele va ai mawalalo ile mamalo le atu yes o le na fa manino le le fionga te mai ta min stau tupe ya mo pola na rosa o fai o sao o Samoa e te tonu ai o Samoa ai ua malosi le una iatu o tangata le diaspora si fafo Samoa lo papa au i atu numa mau ia awane ngalo e te lele sao mele te fia fa mafaina nei Tuilaepa manino awane ngalo ese le te leo le sao o tangata Samoa lo i fafo o le wanga ianga i lunga le alu le remittance le avatu le mawai ma atina le tamau ai no Samoa so pe mumuso ana i felato hello to atele le mamalu o Samoa i fafo wala to lo ono le a wa mana ia tatou le fainga malo tatou te faua faatasi ele ese Samoa le Samoa ese Samoa tatou ye fafo le melana ia manino tatou nei fafo tatou te faafetai le fainga malo le nei ua te le amana ia ino tatou o ma tatou whalongo ia te lo tala sa fai Tuilaepa o le au tataa o le a tala o masalafo ia tatou ia o le na pe o le te lava na tatou vai e taua mata upu le vaalele le tatano ai langa o le mata upu na o le tam fai lava ia taunu uroa le foi la o mai fai mai ua pe o ua ese i ele fionga le palimia ma le fionga le tomate mista le na mai le palimia o le mas to sanga nei le la to sanga nei fai un to santi tawan ko foi ale pa la o mai o tele fa longo ile por kala me ale tomate mista tupe ale foi la fa pe mai lo fa pe mai mista tupe in 2 years time not now not this year. Ti fai so le amainga le min stau tupe mantua la ngai lua valele le in 2 years e fa pe mai umar tai metasi e wa wai mai that's what it means alo manino le saunanga le fionga te mata min sta o le tele me ye eta pena o le me ye ta pena iai ona elena o Samoa le la to fa mai nel valele o le a o mai e tangata ta fa mai fafo tuisi so therefore is Samoa ready for that le tu o fatal malo o mea ai me fa pena ina ia fa le uma which is it's fair o tapenanga nei le broaden le tapenanga ina ia mautu le mea fa pena le ia te mau ai ngana tina o Samoa io na la mimilo fo ia lato se ope faile mimilo po feanga ia to mimilo but it's not gonna stop the fuanga fainga malo leo te fia o la tu to falanga le fai o te fia ia motivate le malo fo to le mela tu le mai ile fionga le pale dia male malo fo awala aka mimilo mai tu sa o tato o ai te fale tonu tu la fono o ai te fale tonu ala tu fa pui awani to fai se ba fero esia na ole la bala tam fai atu le malo ile mele le ile tu e fa pela bala mai to mo wai o te le ita ina ile le fero fa ile fero fa mai ai o te fia ai esia it's a good motivation for the government what to let I know for a fact the current government doesn't need motivation because wa matua is solid le lato fa vai ia lato fufuanga anga iluma mo le fa'alelenga o le malo Samoa yes o le fa'amalo si au but you know they don't need motivation they are solid with their ma stand still like on ground o le lato fa'amonuenga le iai ia e fai sa o fai funa se dai pera le unga le tala
fai pe le na tatu tala no ile me ta o retreat tatu tala no il fo malo ai le se me fai ai me la na le no fai o le mo motivate the government le fai atu la tala langa o le sa PCO e lau malanga o le sa saunua le fionga le li pandemia i le fonga le i a fo i motele sala fai o tau whaiwhainga nei sa malafonga le fionga a le ta ele tuangai. O le lava e whai a lo toa pēr le fionga le li parimia o lo o iai le tapenanga. So might not be now, you know. Yeah. Lele, mahaya. Lele apa pēr tapenanga na pat o lo lava tatonunga. O lava ni toi alo. Leanga le a malulu mai tonu o fono o parliament. Aisia. Ele mfanya la ko kalia le malu kini le mfanya la ko kalia le malu ale malu ale fa mo mai fafo ia la tu por kala nei tam fai fa la male upule la tu te fa ngai nai ole atunu fa pe mai la tunu vala mai la tunu o ai la tunu pera fo mai au la tunu ia la tu le winga na tu fa le anga ma tu fa vale de o fai cho na ia e pe o le tau na o le ta pe te fa manatu pe i fa fonga ale atu ia aua nei manu malo ina ele toi ina so toi ina foi so o le temi foi pe tau fa ai le ma fai so le langa ko inga so ke le no pe la me fa pe la so la me fa pe le tu na tu o loto ai na lei o le loto ai na ele na wa le am se mea le me se me man Tuilaepa na ala langa uma ia malana sui tai malana fai lau tusi manisi o la tawaenga ele tupu ele palemia e pepelo la uli o le king pero wa nei la o la boto e masiasi ai lava la tau ia la tau whaiwhainga la tau tala tau whai nei ale botu la i la uli mali e toa palemia o Samoa ai tatou wa ai uma foi mai mo Samoa ina watu lai fa manianga mai i malo tele mai fafo fa manianga le singa mai le fionga le li palemia o le meno ye na saule sui mai isala elu a fio mai ia wawasa manai Winston Peters ele tau fia le fia i loa i mai wala tolo le me tele elu tu le mene Tuilaepa ele o se luma le na me masona matanga a mai e Australia le se lau 5 milione i la kapi ala me o iai ele i fa udua mai la kapi Samoa ona wa manino Australia te le fa le tono le tupe e wa sa o tono malo melana ga mo le loto le anga ina te tele le mfaino na fai ia le na fa manino le fionga le ri palemia e tustala le ai ona o lana tau fai le mal fa maluma le fionga le li palemia fa pe ole o mone te fa nanuinga o nyau launga mala wo o fai fe au le ai sau fe au le se fe au Tuilaepa na te le fa tonua ia tamar sunga ni fa fe ngainga mele le fona ave ia sunga fa fe ngainga text ma ale foto fai nei wona fa tonua la sa no nga le fionga le palemia o sa o lola le to ino la tonu shala you have no business that's exactly solo ne o le winga na le tala na fa lola le fionga le palemia le to ino la tonu fai mai to ina ile telefo tala Tuilaepa nga ile poloketi le o fanua sasina yelisi le na fai maroto ina fai Tuilaepa shala you have business it's exactly what it is te loa le na ta ua te ofo le mama le mele o le mele lo si lo ngai so mai le lai si vai lo la ni to ala tala ia te oi ele ma se vale mo vale ele mama pi fia mai tu mai ola tu foringa tingan fa lo ngotu wa ia ele loto leanga fa ali wa lo ele la langi le ali loto leanga ele mfa ya ele mfa isa le sa ole upuna ele ma se vale
ele loa se vale ma yo la fa pe ai ele le na me fa au lo uma to ele atu wala na la ko tala to ina fa mai ya o te nan winga ula uma e a fa matanga mai mo mai tanga ele o matanga sanga Samoa sa o sa no ngala fionga le pale mia fa mo Samoa ona e pele ya te ia a o Tuilaepa to atasi fo ina la fo tala to tonu e faile ngana Samoa me uma la le me wo se nye isi o ma points lo lima fa pe e nan wole ala fionga le pale mia se tu uia le fa singo lima male tau fa leanga o mai o pongi fainga malo o mai o pongi e tau fainga malo ina ia maua se le tau totongi le pua i tala fu sa to faia Moafanua mo le falo fonga le tatu atu ele se upu le loe le vanga le spela me ta o pongi e matua ba lea spela e aisia langa ile mana o e afoi e si tia i la ngona o le atu e moni o le malo fole o la to faia me they will never ever la to tele tariina ia me la le mele la tatu ia na le tau fa leanga patelo winga na la utala e motivate ai a fa petu le la ata mai le finga le pale dia male tatu finga malo aisia ele fei tai la to ana le me fa tu tele nai na tu fia malilo ile va leo tanta ia ai fai la tala Tuilaepa tau foi la to lau te la va fai le nenga luenga o le stress ai o mafofau pressure mafofau ile loto leanga ma le loto ita atu i mea le leo lo tam whainga malo a o fia la fionga le lipa le mea malana kapeneta o no lea o le au nanga le fai mo le leo le atunu a o la tau le so te ofu man mawhainga mo le po they are so stressed out ele la mo ele le yala fionga le lipa le mea mo e fa le min sta ele mo le aisia e na o le tau mawhai a sua se lato awala au le mawhai oa a tau ne mai tau le fono usua le atunu tau mi neite le whiunga le pale mia malana a vai ne le tūlea na le saufa whai ua umara taimi a mata mai si banga sia pia e ele winga mimita whi o matua lepat pale meni a o le ua anua ne fono tiro mai tau te o olo ina sau anga isia e leke le ngangana tangata ia. Le la fai mai lau, la aura nela a te loo e o ai papalangi mau, I mean papalangi, na papalangi mau yoi. O la latum tafa yoi o le nanu. Matua i fia ile tala atu ele fiunga li pārnia. O lana wha mai senga. Tuai, babe, o le ato inga taimi, au a wha mai, le mani, esia, e la fai tau atua se pepa. Na la mai matua le matua. Ala me fa mai e mai la me mai ele mai pa le anga lo. Ona ia na langona. O le langona loto elea. Wa sa o ila le sa nonga le fionga le pania. E te fai mai ia te o lo nang o le Schmidt o le palangi lo fai o feso fai palangi. Ai tanga ilea a e nanu mai e fa toso a e nanu mai e delay ona ea se longa e tusi se pepa fto a e fai tau mai mana tuani u e le pela le fionga le lipanemia it comes out of his heart Yes. la manino le amainga Ya ba ai la a te sila fia foi le o tele I fa lo fa lo ne ia mata ri foi lo fa ko la kwa enjoy la tafa after to mo so fa lo fa pesole Tolo muka upo ka mai kiri o le kele ngongo solo le ngi o ka suru le kala ngo ngi me o ngang la so sil ele se o tala no ai Tuilaepa ai tanga I mai e ba ai e foi plestene ma means ma pale mio isi atunu asia ele le ngi nganu yes ele le ngi nganu e to panu lama but at least o lai tau ma fai fa pen fo ia tanga Lucia e translate ma me uma me leilo e lona vai o lona vai na leiloa ala mai tau mai lai pe no fatu foi telo I sita fatata noanga o lo ye uma ofisa ampasa I Samoa o mea uma lesau mai lunga newspaper
la wai loa uma mai e online fo mata atua o visa ampasa nei e titilo la to fapia. My God, this guy doesn't even do anything if soani ele promotion o Samoa ele fa le lei o le atina o Samoa ia develop Samoa ana le tam fa ia toso mai lalo o no le a ele loto la le tam fa i lo tangata e na o ia lava na te lo fai e to finga fa palimia ma le atina ino Samoa fea ira te lo tau sanga o na tupu nei mea le ana le tu la i mai nele fainga malo te le fa mama abenga i lo kumu atua. Ia le na ale taua na e se ole tonu ale mena mafuina fai meta malo ele na no ele ole lan tauna ole fa mai senga fa ngale le afionga le li pale mia le sa ave e le tangata valino o tangata i sala elu i Sydney Bondi Beach na la pena mai ai ele le afionga le li pale mia o lo manatu i ia fo i tangata o tangata keusiano me ave fa mai senga o le tofinga o le pale mia o ia lo ia ana fa pia tupo mai o ia ele mai moso na taimi fa ese se fa mai senga ele ngata na fa mai senga ai se longa foi la e ngaruel secretary e kusilang lauma me ton wala ia le se senga la na se senga la da mole se leanga me fule le el control el mole lotto ele ma fa leanga na tonu lava Tuilaepa ele ia medicina ana mafaina fa ma walalo alonga loto ua faia ina lana vaenga fa ufai io ela io faia ina anu lano langa len fai langa le ia langona Tuilaepa nobody can beat me nobody can be better above me ia ngalo ile te ia tu fa sanga ile tu le tau yo tangata fa sa usili fa mawalunga yeah that's very childish. Absolutely. It's how I learned to tan awato ya mana ia le polo le polo e motu mai tua. Ma le tinga yo tato ignore him because what he's doing, he's seeking attention. Yo o tatu por kala me le tatu tata no fa pe. Pe yo le melia yo focus pe le fiona le pale mia ona na banga I moleatina e ina le atu. E tau to mai la kama ia kako. Ko mai la kama ia wa aisia. A fai mai no la kule ma fofo. Fale ma fofo ia kako kala. Io e. O nei le tai au Tuilaepa. Ia. No ti atu la TV au mawanga I loa le poka la mea le whaavaisi I le Australia lewa o leo ngani I whaanele tupua ale Australia al poka la milai whai mai le lasan le la whaapea mai le tamai titi he honored le taumawhainga le malo Samoa e taumawhai e develop a mai ni waalele whafonga mai oi a mai umai unga ma nai e taumawhainga le ale whainga malo ina iati na e ia Samoa le au mai nga taumawhai a mai le waalele no this it's a good project alwai e te whape mai ai o lana ia lava au nanga e alu lava le HRPP ona o Tuilaepa wa tele na mele leina whai o Tuilaepa o tangata na skola sipi na that's when I put it down e moni o le skola sipi a foi o nanu panu atamari I tulou wa whai ilangi le folaunga sa lato a mataina le tawatina ino le saulotonga o Samoa le fionga le sunga le mali e toa whapea foi ia tupua me ole nanu panu anei toi ina no o New York le mau ai nei le saulotonga o Samoa o nanu la skola sipi le tau te mitai manga la lea Faafetai o le taimi o le atua wa sui el whainga malo a mai le fast te tonu le tau te tongi le puo ai ta lafu me polonga I Samoa I nanu la le skola sipi le tau te mitai maia se mena tupa e le ke ita ia le upu o le upu ai o le upu lelei lauia o le upu na ngana lelei le se mele ngai o le whaonga ai nanga to ina le nei whangai
o lona whaongaina o le upu, ma whaasese o le upu esia, pe refer la pai tangata o ina, la wi, tangata wai o mai whailonga. A lea te mana o tau ia Tuilaepa, no tala noa tu po kalame tau tai ia ina sentene, tau te tala noa lo le upu development. O kilo i me ka uskosipi. Nā tōnu lava. E o kilo i me langa kau ke o le development. E a vea ka kau kua, from the beginning. Ma le a fua mainga o Samoa from day one. Tatua ma le ina ua pai atu le tala le lei. O ina na fua, la mea Tuilaepa, na whai Tuilaepa se a e i o. Na whai Tuilaepa se written language, na whai se ita pipi. Na le uma natu ala o ina a mata mai ele development o Samoa le ai. E le a mata mai ma whau tua temi o mta afa. Ma whau tua temi o tamasese. O mea la iti umaia, o si vaenga mai sia, e o mai ia te ia. O te le atu o Samoa. O te le well developed. Ai le whapewha develop Samoa rana taimi. O i reo me tuinga mawhawhonga ia. O lo la taua manatu o mea uma, everything started from them. Manatua foi Tuilaepa le saunoanga le fionga le aki e po ia matailinga a. Lena saunoa le leile toe ina. Umana mailana tusi a Tuilaepa ua tatau ona e a tauna e whamawai. Tau ai latu le tali. Le ai masesi anga wa. Lena saunoa manino ale le fionga le tatai o le ekanisia katoliko a. O tau whaafonga mai le JPP e le ti ngata u loto le whai mua Tuilaepa. Le sesi o tau anga wa. Lei masesi o tau anga wa. Lena saunoa to ina. O le taitai le lei e te tapena ina se tangata e sui tūlanga ia te oe wa e te le o la umi pea. Ia titira la le ese senga i le tapenanga le whainga malo fau le nei le paia inga le nei. Lea lua Deputy Prime Ministers o no lea o le fuafua mamau i le taimi o whanotanga e whioa iai o le taimi e an ese pa le fionga le li pale mia pa pena foi e pisi foi le fionga te mai tai min stau tu persui pale mia pa pele min stau nga lunga te le na lina develop ia post ia o tato Deputy Prime Minister ona lea o le tau wha mamau titilo le atina ina ma le wha le lei o le atunu ai le mwhai ona lea e le o le ai o se sianga maa o le manatu whaasausilio Tuilaepa wa na o ia to atasi e mawhaina tau aveina le atunu. Whea o iai, sau noa le fionga le li palimia, e le se me whapea o lo sui palimia, ai te leo o lava i tofu palimia. Wa fia paia inga e leo o lava ia whonotoe fia me i le palimia. Ana le sau nge fia me i le fast, e le whaapaleina o ia tofu palimia. Aia, e o ti lava whonotoe o e leo o si tofu palimia. Ia, pione nā, o le tāua nā le mereta ti tala noa iai. Langa e le tu mamaina e lo uloto na oa. Ia whainga e sa, e moniale upo i le aua tatu te amana ia le pola e motu mai tua. Ai au tatu le amana ia fo. E sa sau whaafi e le mafofau. Io e, pena le inwhai atu e le ai, e se ale meo le ai ese fo i le tatu langa o tangata ni. O whea o iei le unga fo i le le whapea te tauna o le solusu matwha. O le mena le ta ofisilia toi foi a uia ia asiata. O te tauna i Samoa le solusu wha. No whai tau le mea na nafi. Whapea e iei le sa tauna i Samoa le solusu wha ona e iei se whamasinonga e a awhia ai sa ia. O le solusu fitu. O le solua la lea na umatu nei. A lele ia wai atu i Samoa. A e lai iei le whamasinonga le ala fai le fai unga le whaamasino e o ai toi fo i atu la ona o tūlanga lea. Ia, o le ale spepelo la awhawhau e tau ka vai le leo i Samoa. O lono winga e reo Samoa? Ne ai. Ie ke ua tatu whetua se tala ai awa i Samoa o atu ngungu i Samoa fua le pu e mai ata. Le winga nara o tala. Iele le post na mai lunga tangata. Ai se whaamasino nga le solufu fitu.
le sa o atu whamsinonga i le I au mai. Ia ta ilo iai o le talana le na au mai. Au te mai titi rena ta ua, o le latam, o le O le tali I leo sa ia. Ai, iai lana po kala mena o matamatai, pe whai ama tilo I tua, pe whapea meaning, o le te still I maro. Le culture ti tua, whapena po I a po. O lona winga, a ta tau lana taunu I Samoa, o ta tau lana whaiswhai unga le lei, o le saule. O tu langa na iai, na message atu whala I le a fo le tuanga ni asiata. O le taimi le nei watatauna e so tai I le lo ia o le a fo le sui komesina leo leo. O le a wha le lato whaitau le tūlanga le nei. O le preach la o le o le whaiunga na mai le whamsinonga. Langa tatauna I Samoa la solusu wha, ma o tatau fo ina whai se whaiunga iai. Lele o mo mai se update fatu o tatau o whaia asiata le sa o na fsilingia lana pokalame. O wa yeses o mo mai se whamaunianga mai Samoa. Le mo mai se whamaunianga mai Samoa po o I Samoa. Sorry. Sorry whamasinonga tātou. Nela te fisili ai. Na whaafewhea na whai le whaiunga le whamusino lea. E alau le o, on what conditions? A whaila o ieni bail, you know, tupe ie. There's no worry about le tupe a whapeo lana peo le Tuilaepa Marchetta le japipi. They couldn't care less. Wale o ni la tupe. But the fact of the matter is, ia launga tasia uma mea whaiunga e whai mo tangata uma. O lona winga, a whai nei la e le o api le 24th of this month. Kaulanga issue se warrant. Almela na tātou talosia a wa iai se updates wa mawa ia asiata. Ian mawhaailoa mai lunga lana po kalame po la se tala mai Samoa. Ia wa te whai atu ni whapea a me fia le tupe lai na deposit Samoa e kawai leo esi. Pe fast food torsu pe lusi food po le alama le tupe. That's not the money the issue. Le kana mo ika ko o le peo lea. O le mongi mai whamaoni o ngā whamsinonga na whai. No, io. Ia, this is kam ka upu. Ia o le pena o whailo atu le whanutanga la le na whai nei. Le sa whai sa le longa, le apita sa le longa. O le whalawi loma le whamanino ino vaenga o polo keti o miliona. Le sa whono o mai loa ia sui umo I tu malo, lato te teifono, ma lato komiti whaavai. O le mela le nadia e mai. Sa tu lai le sui o whalea lupo. Pe o ila le e mari e tele ale mata upu nei. Le sa tu lai le sui o whalea lupo na sauno manino le fionga le lipania. E jai se taimi whaavanoa pea umal fontanga leo mai lato te fono. Wa le manino I e ese tala ia ave e lato sui ia. I te tono I tu malo. Le ave le tala se sepe o le tala le na interview mai lunga TV1. Sa o apalai au lato le interview a famele. A le manino le wa amai au ili. Na abatu lana tusi. E na o le CV. E whaalawi lo ai o ia e mawalonga tofi lo ia and all this. Malana tusi te te. There was no application letter. Le lana whamanino lo ia ele panel. Ma toe tarasanga loa. Oi, na toe whato ese me whapea mai tu mai se avanoa. Ai whapea mai le panel. Na amai fo ilau tusi lea. Wa amai wa tapunia avanoa. Lea la kaputa ilo na le se avanoa. Le la falling mai. O le ese petelo le o abele tu malo whapea. O le na apalai. Wa le sa o le whai unga le whai ngā malo o whai. Lea lai whaatai fo le fionga le lipan mea lo to apele tai whapea mai. O mai tātou titala noa ina ia outou malamalama. Pei fo ila le mele tupu ia whasani le anga tolu. Lua pe tolu. Lua. Tape nā foi. Ele ia ise application as such na apalai I le avanoa whate teifono. E na o ato tusi te ena sa abatu. Ola oile company po oi se au nanga
o le a haia o te awhai e te le apalai e te latu e batu lau tusi te te. Ne o le mena na le tupu ia le na mai manino fasa le anga dua ma fale alupu. Ino ia maua se tengi fa se latu fontanga. Wa o le aso nga fua lau vai aso fou. Aso nga fua ma le aso lua vai aso fou. O le awhai e lola fontanga ia pia. I le paka i le apia pā. Mo tai fono uma a le o le fono la le anafi le ana batoi la sa atenda i le fionga le di faipule ia fasali le anga tolu le fionga ia namlo ulu le ota la sa awai i which is tangata malama awai o le mole le lei o le manui o le tumalo o le whainga sa o anga kong whai ai. A whai o nam lau. I o ngai lia langa muki kumalo whatasi. Lena ke loa. Le whau ngai loa le tuu wāwa noa o le whionga le sa whaimfong whetalai. Ia le ke loa. E le se me sili nei lo le mei ngā rue whatasi. Ko uro la wā ioi. Pese sia i o la ua whai pure kau wā. E mei e ngā rue whatasi for the sake of the constitution. Ioi, o le tumalo. I ngai lo le mele leo mai fe ai. Ia le o le whaila o ia fia me. Le ala o le o ngu fia me. A leo whako e oso mai ngife me inga ke le disagree i le lua o te telefono isia. Nanga whaila lua o te ia te telefono. A le lana wha manino le lei le fionga le li pāle mia. Le ai, se le kalanga o e kamai kailinga fasili. Ele e saini fo i e saini umalapa. E saini umalapa te telefono te o lua. Ole ciao no te le. Ngelo menga. Tasi le me le anga kakuma. O le me le faitu au o tustala. Mai le se me fo e o kuskala dia ku. But it's so obvious. Le kiloko le fai o na polinga o fainga o na fasili. Le na fatu le te parmi ele ai. Ese se o manatu. E saini umai ia te fono rua. But the nature o le ta aisia langa o matou o le upun whao ngai le whiunga le pare bia o le puipuia. Ia puipuia le poloketi. O le ala na da mafu ele whainwha vai an malo. O le mafu anga le no o matua so ale tala i le ia Solomona ma le tau vai ruaini o pepe. Ai oso ia runga tina e ana le pepe. Aisia, e moni le lofa i le... Moni le lofa? Yes. O le... O i tonu rata te piro, ia? O le me whaila e tu whesili ele maa whau, Pe tau whaavalea e pe tau whaasese, ia manatu ia wa sa wale fionga ia le sa ave ma parimia, ia fionga ia me. Sa i to tonu al vanga whai al fast, o le sa iai o anabatau ia le ainga fast. Wa uman whamanino, e ta ina lava mata. Ale wa e se le mena o tula i mai waru tu mai o tawa i maa mai. So le, ia, le tulanga na iai, o te whaftai au ia. E le to e lue le tato whainga malu, e le tato anamatau wa umana whata. Tia. Pau ale o lau whautuanga, ia o ta whautuanga. I le fionga i ta i o le tu. E loa lo le meo te tauna whai. Pe o fa tui o alo fai le fai unga aisia langa o le fai a male loa yang sala tata nei e fai male mautino na la te lo le e fasili pule e poi le e fo malo le la tu ala fai a male loa so fa mai le fionga de pale mi o te lo o mana fai ele io aua ni toi tuava no tanga vai o tuava no re fionga de parimia i le sa pe parimia te mate parimia io si vai lai mo le fai male le xerofa le ai ma se mana tanga fori tu ngata o ina tua le ava la tu ngana ia nei mo ko ngora ka ora va ko ni o ai na fati ina o ia lunga le masala fa o ai na le nga tofi parimia ma le fio tau sanga sui parimia ia Tuilaepa aia e moa e le parimia. Ia whaftai le ainga fast ia whapea foile
le afionga le palemia I lona manatu le lei lona faito fine titilo le ba na ave ia le foi tofa tofi tofinga o palemia ia awilia le o tu patua mai ia tafanga solo fai asintele tanta upo ia o le o fa mamia fa tautoina next week o le fionga ia maunga sala precious chang o le lavala avea ma lo ia sili mo tota sanga fa pe foi le fa tautoina foi o le fionga tamaitai fa masino le fionga ia sili Elizabeth Gangtang Peters ia o le la fa tautoina foi na ia wa via o ia ma fa masino o le district court ia fa tai foi au nanga ia tamari le mato I tupa ia o fa pe foi na ia pe mono uta wole le saunoanga le fionga tamaitai Minsta le fionga le Minsta o tupe I le fa pasene le wa fa matu umai e a mater vai asfo fa pasene I mo e fai salfanga ale nupi fa o le tapenanga sosoani mo le a mataino fa nau ia o onga ia Moafanua tai menga man tu foi le na besi foi le tu fai mai ponu o se tau sanga o le ai alen fa tu fa tali se yo mai am tanga tau sanga ni wani ni no ale afionga le lipari minga ono sa ise le amatanga le ta pena ha ia watiti lo le wa double o le fa pasene tului ma le tos milionga le wa fa safua tu I le la ata se lau limas fulu mai le tamatiti le titi o I foi la le no fa non longa tu le sanonga le fionga le lipari mia o le taimile nei ele o mautu mai lava le tawa fa inga ato tangata Samoa to tono Samoa in the statistics le fa mama wino fa mira per matum tanga venga ai pe la o I o le la fa ele le stara lia ina ia mafai ai loa fa ma oti mai peto o fia ia ma mantua a lo le faina I le mea fa pe o le tusi tawa fa inga o tangata no Samoa ia I loa age bracket o tangata matutua fa pe tamaiti la iti the elderly people ina ia I loa ai peto o fia la tangata matua I le between 70 to 90 years old fia tama ai fia tina me fa pena pela wa abea la le fufuanga le la fa le mtanga venga o onga o le a pai ma me I mafai ena ma wa tu le tawa fa inga o tangata nu o Samoa se fai mastata le I ka pule ka kili mi isi amon mo le Moafanua langa le fo ai le tala teme ko ke me mar kors fulu milionga 150 per head teme ko ke me mar tupele ele o to tonu o paketi na pasiat nei le alan fa man na mai le fiona le pania ia le 1.8 million timing o le fufu te si amato me stata e manino lava le saunoanga le fionga le li pania wa uma ona pasia te tono le ia tonu pele uma na yai le sa fetu tu nai pe o le ale tūlanga e whai iai fa pia abe whai tū malo ia e mai tau atu e iei isi tū malo te se fulu afi o lato tangata a iei isi tū malo e to la iti o lato tangata le la sa fetu tu nai le palemia malana kapeneta e se awala e lau ngata sia umai le lawa mawai se lau lima se futala ale tangata io e po ai era tamai titi pepe tangata matua peto fie te tono le aina yes right so that's 32 something millions on top of le sa faile le national counter Samoa le taimi fo le palota lua fisful wono ia le national ID le na ave limas fu la meno ia eu mai le lo fo fa ia and I hope that is in the forensic auditing report. Yes. Yeah. Maia. O lo winga la tala Moafanua abe ese ma fonga o tatu nu. Yes. Lero fa tupu mai fa pe ele o tono o paketi. Na fa manino fa le fionga le li palemia. Aua le amana ia le pola motu mai tua
wana le fa'aseseina o mafaufaga tagata ae oā mea e fa'alau iloa atu e le taʻitaʻi o le mālō ma le kapeneta o mea na e mulimuli taʻi e le faiga mālō. Alo? O ua fa'atanuina le coroner i le la'a mai se pathologist e watu o lo olua ni maliu i te tono le mahota whale maliu i Samoa o se ali i saina. Ia whaapea fo le tamaita i tu stala le maliu i talwai nei. O le lai whaatani e la e watu ia e se coroner i whafo e watu lato te whaile suenga. Ia ma o lea laua whaeloa mai le isi leo. E to alua ai ia leo ia sa liki ina le. Le sa liki ina le reida leo le sa anu A te tele yo o anvanga na fa mole ta oso me i le coroner. Le ua ta o le ia po la to ia paia suenga i. La se mafuanga ua levan fe avea i tatu tometia on. Levan avea tatu tometia on e fafu. Ai lele e statu fo mai papea. Le ia se tatu latu e feisu suenga papitoia. O la se mafua. Ma Tuilaepa pena sa nola fionga le li pale mia. Talo sia. Ma fua mai. E le ni yalo tatu atunu. I mana na o kos. I mana na o ai avele le fole tofinga le pathologist. I tonu i miste. Le mea tonu lale na le lana fai male sa noanga le fionga le li pale mia. A tonu o nisuinga le nei o le atam fai una iam whamalosia le tūlanga leo le pathologist. E leo le fai o le se mea fai e tatu whai ngā maro pēr whapea e le ai se alo le atunu o anga waa o nā tau aveina tūte lea e mwhai e nona whai e ngā renga le pathologist. Ia, o le tūlanga e leo whai loa mai la le leo lona lua. Ia, o le tangata i no ia luani. Mani. Luani. A whapea o whatu tole a pai. O le lai whapea mai, o le sui leo le nei, e nofo i la whawhine o Samoa. Yes. Samoa le mai. Le whaipu. Te le lopo o le nā po o Samoa. Is it the same person? E I matautu. Ia o ai foi tausonga e pe uso ia uso. Le whapea tausonga fo I la ma le whaipule. Tausonga fo I ma le whaamasino sili. Ia oi. Ia tūlanga nei ai. E au I o te whaftai. Tu whai unga le fionga le li pāre mia o I o le minstao o leo. Ma whamau I le leak out. Whamalolo e whansusuenga. I le whapea o so tanga ia pai mala whai. O na whapea I la ia. Ua. I say, I little no. Nobody is above the law. Sorry. O le situ langa le ye nei, wai tele ni abanoa mo board of directors, le wa fa lawina, o banoa la ye fa ye o banoa ni sa fa ye le malo tausi, sa la to fa ye banoa nei. Ona le la wa umana ye suenga. E tau I revoke ona o tūlanga, I Faasoa le tūla kono, I lalo le convention le Commonwealth, le act. E le mawhai se malo tausi na lato whaia ni a fwin, ni a wanoa nei board of directors po ni CEO. Ia wa le lawa ye isi le woma, ia le lau whaasal lau mai lobo ye a wanoa nei, le la whaasal lau wina mai aso fōu, mo te leo le atunu u lato te. Ia, ta maila ia o le so e po ana nafi I po le so ale o le so po tai au e whala wasiele te maa whaife au ia lale Yeremia le sa le Samoa na nafi lona tino as wharaile lona tino maliu ia le whama ua mai se tala tino e se tasi po tangata whai musika lau I loa ia Faasoa Day Parker maliu ia le me mana ia le melo o te tula mai Samoa Tuilaepa
ua toe whaamalosia e le whainga malo I le toe whaia o le Price Control Board o I lātou nei e lātou te monitor inga ia le tau o tātou olua wa le mele sa iai le na maua mai tau sanga le ntea whaapea tele o le pusamoa le le ngata ngata le pusamoa o le to a tele whaatau tele mai na mai lole wa sioki ai la ia wholesale ai na nai loa wa sioki peta ngofi loa tu ulo lunga lātou oloa le la linga tangtal pusamoa nia taimila le nei o le wa whaamalosia le Price Control Board ina ia lātou monitor inga la tūlanga lea Manaia. Ya, o le tūlanga na iai, o le whatautoina la o tamaitai, o le lo ia sili, ia whapea fo'i ia le fionga tamaitai Whamasino District Court, ia sili Elizabeth Jane Peters, ia, o le nei fo'i tamaitai nei tina, o 11 ngadue lo ia nei tina, o isa mo malona li I wai fo ma isiona li ia le la wa tofia o ia le tūlanga le Whamasino District Court ia Faafetai lana ia tau au nanga malana tau tua I le tātou whainga malo ia ua te wawai atu iata ina wa whaimele le whaulanga o la I siona tamā siona tua ia le tama fai pisinisi fo ia tabita Chang Tang le ele falo lo tele va le tabita Chang Tang ma pa mata me I ai tua video se ma foi le o Luis Chang Tung nang tamo ia so ore na le ai o le Tofino Harry Chang Tang nga ia auto America okay yes e tau songa I lato Luis ma Frank Chang Tang e tau songa lato tama ia ole na wa mai atula Tuilaepa o te toe fia tala noa lava Moafanua I le whamasinonga lea I tātou mai a tau sanga le tene papio se vai ale o vai aso mua o le vai aso lona lua ma se fai unga whamasinonga whaleali ai la ta fai se matematenga e ele tau matenga o lo o iai se mea I tau fai whapaleni I le vaisua lea ia pui o tilo lea ma le taratala noa fo inisi anga paa ma latu iai le manatu whapea e au na whapaleni I whamasinonga whaleali fai na whapea faisef me ia mai le unga whamasinonga a le pale mia le lomane aida o le Aver Green Lightina ai whatautau I whaleali meaning toe foi whaleali whale palota o lono winga e ono pa ia le tātou le suipalia pei o ta lela tātara no I tāte tau matemate ai I meia either one lela anga I whapenare pa ai whamasinonga ela so Tuilaepa that's injustice yes that's injustice ona o le manatua o le whamasinonga le fionga le li pale mia e leo ni mea moi mani mea maoti na mea na whai ele fionga le li pale mia o le hia sei ma masar salonga le tu pai tuai Moafanua o ta matematenga leanga o leo uma ona tala noa ma le mena o le fatu tuai whapea le whamasinonga ia na o le mantau mo whai unga o foi o whalealili le mantau mua ia le peitai le lama o toso mai ia le la o a te e lau whaatasi ai wa vai so fo le whapea tuna la wei yeah it's injustice this is me personally mua o le mata upo whalealili o le mata upo le whainga palota o le morianga le moria ele fionga le li pale mia ele ni morianga papalota la le meo le anini whaatasi ai leo le nini mene whatu ele o tau whetu whaatasi a le whapaleni ina o aira malutia o io but still a whapaleni la o le atoso atu la morianga le fionga le li pale mia ele o ni morianga mea tau palota tui o e te tawana ave ese lava le whainga le whaiunga me tau palota. You know, to me it's really injustice. And I hope e toale finangalo le fionga le sui pale mia. If that is the case, so be it, go back.
Go back to tenga palota about to tell it on him. E toi tula I mai lava le fionga le supania. Ia, pio le o le matu o rata Italia matematenga iai. Fuore toso me fa ta tia ia le meo finga palota. Ma le meo o case fapia. Ai o le winga foi le o le peo lo amata no baba ai au ia ile tilo fapia fa misionga. Pe ai sia o tu ai. A fai o le tu loa ia mo meo witnesses ia le ai tu loa matemine. A le fai tau ole tu sa tau na laule unga I le vai sumo mo le vai sona lua o ia anual ele la uma vai so le sumo muri no ia anual ia auto e ma sa ia tu langa sa fa pale ni fa pea ile tender pa inga lo olo tas sa ia fa pale ninga ma sa fai aya lunga lavo meta palota so therefore it's injustice le tu langa lea very ole meta tiro e pio na o ele fa pio tafa yatu o nai mate matenga meio oi ono apa polo le to songa le case le nei yes pio le o avere tolo fa pene ale la fa yatu la tunu a fai la ole tuturi apu ia mori maui to e open le case Matanora Ole men ai patalinga tuliana ia famsino nele. Ya wa tulanga tonu ana tu sale le tulanga le case le ale tui pale mia I fale adili ma le case le ano ma adua. A faila tulanga le wa tutuli aku ia moli mau ia le o mai le soele o maua. La me wa tala la le case ano ma adua. Tala le case to Matanora because that's exactly what the justice should have been done. Ole mele tauna tupu whamsinonga. Sa tau lona to e afoi. Fisilingia. O fe o iei moli mau. Ta o file case. E to tuturi. La me wa ese le case le nane lua olua tasi. Ma le case le utula I mai nei. Ai sili atu mantau tia to se I me tono whamsino o to tolo. Ia foi ngome. Ia moli mau. Yeah. Elo ni moni mau foi fa pea oni hearsay. Yes. It's true witnesses. O witness fa pitoa lea na moli mawina mena tupu. Le kitam fai langa elo manino mai la fa longo le wingo la tala le fai o le ta matematenga it's not about justice or injustice. O le injustice ma o mena famsinonga. Mena o te lo fai atu a me injustice pele ai la leta o mai nisio a le wingo le tala ta matematenga e fua ile toso mai rabanga I o melea po le ase fa mai fole si o Tuilaepa e asa le fai vale asa le masalo yes asa le fai o le tatu te masalo salo I toinga nei le kumi na toso fa pa tolo po la tava se o le na kumi na toso fa pia ai mantua le tatu te lo uma o le lomo famsinonga le fionga le sui pale mia o le fo lo lomo morianga ia nga ile le fionga le pale mia na tonua ia pe ngau mau ton mai pe me tonua na lena ta mai I to fia la sumbo tala fea ngai maunga ai mesera ko inga kisi si o ka ko kilongi Tuilaepa uia I'm 150% or 200 yes o no lea va metele lo so Tuilaepa sidinia le tofio maunga oina Kyoto fai tio foi ai na e tofia nei ia savale noa ole sister in no lo watali so tanga malo ia sidi na e sidinia sesi o lauto finga fai to tasi la vai oi na e mal fam sili io fa pena fa le mengo fam sili mantua e tofi le fam sili o lo fam sinia le fionga ia vui Clarence yes ia ana tua foi la o ia ingo to finga nei ia lava le experience o e famasino ele famasino mo ia ele fa pe ta fa ia tu nei ono se tulanga le feitai le fionga famsin city ai o ia nei ele ia se to finga ele famasino mo le fionga famsin city
sa loia. Ai o le fionga ia vui Clarence, o le tangata ua lewa tau sanga o tau tua, o ia o le whamsino sinia, o ia le sa next anga i le whamsin sili sa ia. Na whai tō tasi lama lana ia feelinga. A le feelinga le o maunga. E leo se mea na whai tō tasi le fionga le li pāle mia, na tala no le ka peneta. An man tua foi, ta ua betinga sa whai ko waisi si tala whengai, le no wheatu, pau wai o tangata te titilo iai, o maunga po o mero lui, Ona, man tua foi la o maunga, o ia le lesa i le ofisa o le, le sauna wa aia ia le ofisa wa aia, le sauna wa aia tangata sa wa aia, Ala me no iai, na iei fete na inga Tuilaepa ma le ofisa lea, le na tapuni ai lo le ofisa lea. Na tapuni ai, le ala se ele o maunga, o ai lo ma mero lui, whaile la ofisa lo ia, le maunga gang lui, maunga gang lui, law firm. Ona tulanga ia. Ma o te loa o le o se lo ia sili e langolangoina le malo whenga malo o momi le ala ua whatera te pai i ua te pai i le afoi i le tofia le li pare mia le sa whai ma pare mia i lungo o so tanga le foi la na fesili atu iei la e le motu ai na tofista tu a whai mai o au le whatera te lea nganga pai ia tofi io e so le ngalo le atunu ia mea tofi foi la lo ia sili sa vale noa o lona ino o pe o so inga ma so tanga ia ele o mafaina ngalo ile atu alela pula me ale fo so mai io e o so to ina e fa o so monge vane fa e fa folinga ile atu a me o ia na le mi tonu ai tanga I fo la ia ile to finga ole lo auditor CEO le o kika commissioner ala me ia pau le fo to finga lima tausanga a o isi CEO uma maisi commissioner e tai tolu tausanga why is it because o langa son-in-law yeah ele leia fa longo mo la tunu o tato e tala me ia ai sia langa ale manino la tunu tau te o po isa ia fa pea tato te o po isa ia fa pea ia pela ele terminei ele mawase sui na te tau veina le ombudsman le ai o le no fai tau lawa fai fatata noanga wa vanoa ia ia te langona ai pole se taimi o le vai aso fou po le vai aso so ai ia na maua mai le iwa to tele fai asina tele o mtanga luenga ia o whanongongo atu lewe ma le fo whama vai le CEO o le SWA le o whama vai le CEO le SWA e mantofo lona fale tua le sa CEO o le transport ia peila wa Pero ese tu lang ay olona faltua I ino ifafo. Lela wa fama bae ay ona na fo imai e mafuta malona faltua. Tala no le one government grant. Le na pesili fota metailo mai na ile li pare mi. Ola ra matalia tu pare mi ala sawa. O fai mo le fia poto, mo le fia iloa, ma le fia tangata. Ia le mela na e maua. A tu al fea sao, I lalo tu la fono, o leo wana fai ngoa ina langa sos. O fisiringia palemia, she needs to expose langa sos. Na lela o sa no sao e le fia ngale li palemia, e pepelo la fos. Na ia mention langa sos o le principal o la, long wingo principal o la. Yeah. Ole mea o here saying langa malo si fia porto malo si sau fa pe nele lo ena telo o lo fo ialo tu la fono tu sa le wa lo si niele fionga le li pale mia tu sai ma le grants le fa manino palmia ele cancelina feme amai ale feme langa sos
Ia, whai la e moli e lana soso o le moli mau pepelo. Ia, o le ala me mau iai. Le si meta pa ia ia te tiri man o le toe au mai le si o ia la ko kalame. Pe lo wana no forma compare ia le 150 per head i mo tangata. Le la to kola. Pe e fōringa me whapea a mea o le aikia le kola. Lea o whai iai le 150 lea, ai le o iai tu tonu o le paketi. Lea la o whamanino, o le tu tonu o le paketi, e ese le whainga. But still, o le money is in the budget. Yeah. O le mena na titilo e le whainga malo. O le ase a wala e whaasafu ai le mania mo le atimu. Ia e sa whitutu na i la e iai e tu whapela tau ave whai tu malo, 5 sutasi tu malo. E toi titilo e le whetaui ona e iai tu malo e to a tele ta isfulu afe o lato tangata. E iai tu malo e to la iti. Ai ia whai se mea ia manuia a to ai le lau tele o tangata anu Samoa. Pau lala le awala. Lewa manea le awala lewa whai. So o se a inga lava peto fia o tau o ina. A pe o le ala a la de lua ai la ia le whamonoe le whainga malo. O le taimi fo la whai ai la malanga toi le o whainga luenga e a whamatu atu tupe nei ma whai le stalo tangata. Ma maua i lo le whaita wa inga le au whainga atoa tangata anu o Samoa. Ia, o te manatu reua tanga i mai te reno ta upu mo nei aso. Se manai sisim ta upu na o... Ne, e pau na ni raenga sa o ta pena ina Tuilaepa. Ia. Ma ia ta upu muri ia o na e... O le ta upu muri lava le nei o le ta vai o le Asia. E ho whato mele e nei. A te tu ilo whale le wale fiafi. Tasi al mai tau o se tangata o le Asia. Ia e mai o oe wa e a fio mai le nā fiafi. Ia o tato o le jau le a le Asia o tato Redox Gold. O le jau le nei whapitoa mo so o se pona iwi tulou ti ngā o le tino. O le ase so ona pona iwi. O le tama lea e te leto e tau inga Panadols. Ua tele foi na afia i o tatu fitness mai si tōtonga. O le tama lea whaale lei ai ia mea ti ngā so se mea o tino. O le kā fō mai, o le tua, o le manawa, ia o le tama ne whaonga aina ai. E se lau se fitu tā la 5 sene lea. Se lau se tolu tā la 5 sene lea. Ia ma le tātou waile nei o le Asia. Le tato waile nei e fa amin tolu se lau tā la 5 sene e le pusa e whāwhangu la popo ai e tutonu. O le vai aso fou le aso se fulu o Juni o so se fulu o Februari e whai elefontanga tele le Asia i nei au kilani. Ia o whaapea no o wha loa ti atu